Listen up, boy or girl, especially sa mga teenager ka ng mga nag-partner sa uyab-uyab ni enter nagsugod sa sungog-sungog og hangtod nga sila nagyod ila pang secret pero napangkarapod niabot ayon ng panahon nagkagrabe ang relasyon super good ang ilang communication imbes na hinoon nagkalayo ang destination sa ilang labing walay makapugong para ni sa nga naanay partner labi na ako mga sweet lover na ako'y pangutan ng ano bagayon ang hinaot ko nga naamoy answer ngano bagayon bisan layo atong baklayon kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta kapuyon ngano bagayon bisan man ang dalan mangiop kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta mahadlok sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab among manghilak sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab among manghilak bisan asa mata paingon bisan layo pa man atong baklayon kung uyab atong kakuyog ang kakapoy dili man ato bation bisan pa maglakaw sa kainit di mabati ang kasakit kay uyaban ang kadikit-dikit dili ginopil ang kapait grabe ka sweet mo lagi amigas bahalang singot gaagas-agas maginungi tay makinusi ay super romantic ang mga kulas ninduta ibading-banding bisan lang og the window shopping ko nahigog malangyog ka sa imo kakuyog og kalambing-lambing ngano bagayon bisan layo atong baklayon kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta kapuyon ngano bagayon bisan man ang dalan mangiop kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta mahadlok sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab among manghilak sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab among manghilak pero kung magsuri-suroy nga wakay gana sa girl or boy dali ra kang laayon mabati dayon nimo ang kakapoy labi na kung wakay gugma samot bagyod kung imong kontra musurot gyud imong dugo di kaganahan makipag-istorya kasagara mahitabo sa mall mga textmates nga nag-eyeball basta wag ganahin sa ka-eyeball di naganahan mag-stroll magbuhat og alibay pauli o na daw balay wa man ganay sa panagway dali raran nga gilaay pero kung ang gamit nila feel nila nga sila nakalike ganahan ka na sila madugay labi na kung nalab at first sight buhat dayon og topic hantod sila na sa ilang ka-text message boy ang girl iyang gitrate silang duha nag-celebrate ngano bagayon bisan layo atong baklayon kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta kapuyon ngano bagayon bisan man ang dalan mangiop kung uyab atong kakuyog dili mangyud ta mahadlok sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab among manghilak sa mga nanay partner ngano kay ang among uyab